salahnya lah hadirin. Keng mun eda pasala impian pakenjang di sibur. Pakemet macam-macam ni kanyaruan. Saya kau orang mukmin. Mukmin ni kalau teman tak nyalaan ka ada, lo teman jari musuh. Keng mun bede musuh dateng, cek buru hadirin. Keng ada yang matura ni ka. Lo teman nyari musuh, keng mun eda pasala ya tak kira nyorot. Bener. Mangkana matura ka terkenal kompak sampai ke coba ni ka. Mun ko cak ring matura, orang luar ni katakok ring matura ka. Anapa? Terkenal kompak. Mun bersitu ngatokar, selain makai tak kenal nuru atokar juga. Bener tak bener urusan deki sepenting lah atokar gelu. Betak ni kering matura. Matura cuan sati rok baca benih gelu. Kan takok mun kebelah maduraan bu takok orang. Coba ke setakok. Anapa? Pelandeng matura ni terkenal kompak mun situng etokol. Ring matura lain cuma kita kenal nolong gitu. Sesalah sih mah, lo tahu sepenting lah atokar gelu urus marin. Keng kompak matura ni kan. Situng atokar tokar kapi situng mangkat kapi kita mbak sampit sambas kasa situng buru